Nya fine because osha endra the way has to folk shas ye no na de kuwie no na enya asa na ho pepere ne doso na hu se o manya new coach nti na obi a pese impress coach no onya o kan first 11 ho nti na obi a ye de obetimi aiden aye ba ball no so na ye teamwork wo yes e wo pra obeye abo ne de money sa chama aye teamwork ye nyina ye decide say ye but go the way no mo bobo no in the first half na pa no mutimi continue there enke koye ba de be sere wo ba so waja tum se kotoko heavy what's that now ne de open for for the past records ne de I mean for now there would you tum se kotoko heavy since has so we say penny for sabi wotan kodu ayi America no krepa kotoko team no let me tell you wabuwa ni ye no pe enye team bia be ka say tie amanu nsi ye kotoko team na da ha no me so wabuwa ni ye no pe for now there ye ka kotoko ne has ne de kotoko ye far better than has in terms of records no say back to back o ma hye ato aso a design ye be ka no head to head no de make us kotoko ye far better than has as at now but kotoko team any has of folk team no ni mienu nyina no e ya shawo team enya papa you can't mention 10 players even 5 players kura kotoko team no black obra bedding edabi wo sa wonya kotoko supporter listen me ba those days listen opa sanke ye biefu in segment no and listeners na fra those days na ye ka kotoko ne has eleko be kwem abresu kwadotie yeah wonya kotoko supporter so if untumi mbo kotoko players better na I don't know even my own team has to folk I can't even mention 3 players ashawo team no players ni we ko na we ba we ko inconsistency na ekoso nti wontumi kura more players na be 3-4 e bi kura din nti team na akoya ahyawo team no mo bon ga kotoko de ha zinyira ahyawo teams I'm telling you players na sa na akoya se femfra say je ne krom ya na ye de ko ndu Africa na ye ntumi nkobo bra bia they to set up no munya niam ye endra ball no manage ho but akakra o hwe go na wo de hwe go se ba ye nyina wo match nim wo de obeka no kra hwe go se ba ye achade nko a kotoko kipai boy ya we save to home house boshi e ya chede go ye fo en ko ba Africa hwe house nso first go akotoko she enye won go ena me wafa asi we ya otu kwan se okopere anya yi kunadu ya dom e kopim de tum kama de ma akotoko wo ko Africa wo ko hwe se obi na mpim hye mawana intino they have a lot of work to do omontena se ba oso bokotoko abaso ene de se maka no oma ya de ene de endra penny de penny sekutu omo hwe ma ne yakono e de megitum oma ya de pa se no mutumi we ne match no bet has ne kotoko omo adwumaye so mutumi titu has listen this year nya se titu has meba asama wo ka no wo se has en kotoko no what the tutu senia so na de kotoko ye far better than has anti no say kotoko ye far better and na has wadwuma ye pa has wadwuma ye pa na de anti ameka se kotoko ye wadwuma ye se na has ne say asat now has ebe compete with local league nim kotoko e kwa Africa akwa preden Confederation Cup ono no wo kwa Africa akwati o man nim enti kotoko wadwuma ye se na has because wo hwe other countries no ni tournament o kwa akobọ na on North African countries na compete akwa competition no was that kotoko je Democracy Cup eje is it Democracy or MTN no MTN FA Cup before MTN FA Cup kotoko je Democracy Cup okay organized by the Parliament of Ghana oh sure make I and eje MTN FA Cup and then Raya Sanje President Cup yes I'm the champion of champions kotoko ne Good Stars na che say Good Stars ne de on be shemo o say Good Stars be shemo watch wadwen ko bono wo mfichire kura on be shemo nya make us watch wadwen na league ne so na moje ye e na wo hwe kotoko team nya se mempo manage wo mo ho bet no kura ne se yenka no kura nkire ye ho from defense to striking role no ndra the department na se down work you edu ba bi na ekwaje tawo no e na ye fechire wo de hwe goes to e ba ye ne nyina ye just silly mistakes bi na kokokoko so na munya da chances na mo de ye de e hye ye nti no woko Africa na me problem no ade me person ka has ene kotoko ye ne se anka o mani ade no fa nko Africa said ye ne arifo no na woko retard ne ade Moroccan teams no ene South African teams ne performing na enu bi na ye pe ne fa sponsorship embla ye league nem ye performance ne ka ho because league na ye bonus say no woko to no ba bi abla kobra o mo nto enti ye besre o mo put in much effort o mo fa players o mani eten goal punches o betimi agina mo na sa she goals competition na ye kwa na nya Ghana hawo ye meja ye ho ha de ne ye nkoptwatew ye nhihye ne ma ye mfa nko Africa endos no me mo GH1 fo abaso in fact endra one of the I mean production coverage am ya black obenya solid
Now when I say league a TV station be omu yade na in fact nyamye nim de we ani pa no kura hu no omu zoom camera na hu nipa o hu we but end GH1 in fact ye mo aba so manage papa me pictures na buy me so oh enti e TV stations so okrom ha betima ye production kama ena perform ma kwanya na ye besere going forward GF samode ami matches ne mu obi atwa mo mpa obi a wo camera papa obetumi atwa na nanse de ye hwehwe de ye tan no kra ye one omu zoom camera ne pa bla kwa batumi se hu nipa wo park ne so but Andra ye mo GH1 TV for abaso production in fact na solid ya menshira wo no na obi so beka se a president's cup and you know say GTV a one man TV station na oman to me anyi no so hon sem ne de so sensem no wo kana wanka ne ya wo benya tamfo sa GTV nanka se wo sisi no edu ba bia na hon sem na ye kana kakra because ye league ya kra edu ba bi no bra ko no mo kra no ko mo ko secure sponsorship no mo nanka mo ye so mo ko twa match no na ka stem goes on sponsorship on ba nanka o mo nsoso o mo commission o match but pay hwehweme ba se GF ni chiri mi say ska na mean sponsorship on ba deal no the GTV benya no sondo do ntino muntumi emfa contract na yeden e ma wono ba kro ma se best stations a wo mo camless ahodo a eye HD ni adede a na ka GTV Ghana television nanso nene ya to ma jeje mu we se nka mo no mu yi ya na ka nya bad nanso e ba ne se ne yamfa ma wo o your man dia station with nationwide coverage I ba ne sentra enti ye yensmp enti ye best going forward ne ye best penifo no so mo ba muntumi resource GTV no e your man dey Ghana broadcasting den population but they say I said I said me hunu so edu ba bia tete o your man na japade o enti aban ne ba otumi resource wonom ye de obi to na se wanya adwuma ya montini ntum me de bia meka e your man na adwuma workers o mo GTV nyina o man is Ghana de tu amoka o so obi ni ma meka kire de ne GTV workers no e ya Ghana ni eto na ya tete bi de tu amoka o e your man ne tuaka e de ma wono I'm telling you GBC workers ni yes Ghana de tu amoka right enti obi ya adwuma ne wanya ni ya montini ntum na mo nya adwuma ne ye man because entumi ma say endra na o mu yi African ye friend saying Afcon e ma ne de no na o mu yi of which yen so ye bought match wa ha eye oman ne dia president cup yen to mo kwanya mo man adentra enti e besre ye bo GH1 for production na baso no na ye ka penny for se ni ma bi say na ye mo mfa ma GTV for no munyi e oman ne dia de bia mutumi yi match ni bi outside na ye local league ne ntumi promote adentra right. Live on Facebook and I pay DLFM 106.9 Obaswa no wa share link no ama ofoforo bi nso to me ahwebi major stories making headlines in Shiraba kwadwo obrede Black Obra medas eni akwanya wode amamia no pe na memfa nche kese ma ye netiefo a wonom etie ye firi chirichiri eni benche ye na anope no DJ Ghanaman ebutum ewo gbetire station in fact we bie dia tum ni mfidie no sound system ni bom keke na de hia wo gbetire nyina etene ho a wo mo etie dwumadie live ewo gbetire na ye DJ Ghanaman DLFM Anes sanso na ebulija nkama so tomi ebutum droba Dixon bada kon ono so butum e wa chima dukuru sanso na ntemagi ono so abiem o kanhye ne potamu a chese ne sapema nyina Richard ne mu nyina menu o mu nyina biem anope ya BBF ne Abubakar Sadiq ne mu nyina bietum anope no na ye nkyane na ase na de ma o mu nyina ana afimi wo fa ase ba kon so a odi DLFM tine kam odi chine wukurum ha no mu se ne din de Abbas nana Abbas Austin 49 nana ono so abie dia tumti yemfa nche akese ma wo mu nyina especially wo mu tie free Central region ye cheche wo mu nyina right bra kom na daily graphic wo kata na ba bonten so na ensema wo kan say 15,000 fresh students and America say Ghana man penin hihapa mo de aban wei omo kire mi say no fees stress wo kwa kotua school fees na wei enye gidigidi bia wo mmre pi if you say aban hihye pod de aba obeboa ema wo a wo ko school no wobetuma anya bosia a wei no bra bia nim wetuma kotua wo fees ron kakran stem goes na wo fu anya skino matuen kakran na makonkan ti we de Ghana man penin apadwumade ne ho ntomo mu odesa no manam a Ghana de share mo ko school. Yay. No fees
stress mom mrekura fresh student no mate den na kwa kata de chirim say 15,000 fresh student na make say no o mbanya kwanya sika ye bosia na de mbanya bi na aboa na mo nso nyama konkan etimi edi amamo na sana kwa kata no so e ka se bo amane se okopie mu o Kenya sisi na Kenya mari mo no Zoom Lion Company Limited adwumakuo no Ghana de du baabi ne mpanifo so mmode mo nso nti ye hwa Kenya fo agi atum Zoom Lion Ghana Limited fo kwa akɔbɔ adwumaden wɔ Kenya akɔboa mefia adokoro wɔ no na so ate akwa krata edin da so ɛyɛ daily graphic wa krata no ɛde ho amanebɔ ɛde aba mountain eso na sanso na Henry ɔsɛi akoto echirim sɛ 24-hour initiative no yade ɛbɛboa pa magana yakoyanim egosikasɛm nti kyehye pa abaade abai yenyina yɛnta akyiri men ye huhunte du akyiri amanyɔsɛm enkwasɛ no yenyina yɛmmoa na 24-hour economy ne dia yade pa ɛbɛbɔ magana yakoyanim ego mpuntum titiru ene yesikasɛm emum na yɛmbɔnwura mo ɛwɔ Daily Democrat ko katana si forma no pay na the Daily Democrat ko katana ba mane say no excavators missing in police custody MDS for na ba mane akyirem say we dia men gankyere Ghana for say na nsen ebeto dwa akyirem a excavators a Ghana de hye bi edutufo magudie no dodo na ayira ompanifo akachi a wanom eba mane say enya ade a excavators amanfo de tufo magudie titru ene galamsey for ne de no mu kyirem say enya ade adodo ahodo ampanifo kyekyekye ye no ayira ewe posifo akache da ne kurenim bibia ne hono ma ayira ewe posifo akache nti sasa nsema hodo ekoso ne be ya amanfo jai kan na kure ba kumpo enya ade a ewo mu kura ko akratai ede ho amandebo ede abasanso na notorious ashoman langas cage o makeji no ashoman wa wompotem ho mu kyerem sei notorious langas bi a wo mo no sabe ni mafu bi omoye ne ho no no papa amanfo bi asom eto sha amanfo so je o mo nsase ho no mu kyerem sei aposifo nsa kan mu de pasa no mana ko akratai ede ho amanebo ede ababo ntene eso na yenko PM ewo di Ghanaian publisher ko akata no ababo ntene so hanom ono so ede ho sensem de aba wo kyerem sei Zoom Lion adwumakuo no akonya contractor in fact mu de power esna no manam ewu Kenya man mu in fact mu kyerem sei dere no in fact mu de power ko akratai ede ho emane body aba mu sei wo mpa obi pe akwa akratai no amane bo ede aba sanso na US mu kyerem sei investors no pa nyasem kumo US investor Rudy Noy Moise backs Ghana for business nani abre Rudy Moise aba nani abre pa na Ghana investment na tumi akwankan go mema sika ba one Julius Debra ono no ye my Ghana chief of staff one kwedi ahima ko akratai ede ho sensem ade aba eno so kyerem se papa ni abre ba mo de sika be hye nwumam ma Ghana so yakwayenem ego mpuntu emum sanso na wreku brobe accusing me falsely on ECG laws afenyo marking katafeto so ngwatwe ewo the Ghanaian publisher ena oba mane say mahye badwane edema de hye wanom ewo efutu wini ba ne potem ono kura se ko pie mo maga na mahye badwama oye wonom eye banu tini na wo kirem say wreku brebe ede ntansa bi bo na nyamanim ne kura ni na enye ho kura efri say wo hwa ECG fo eka hodo eba ye containers ahodo yira ya ne ade a mo kirem so wo ka ho bi no chirim se nya nokura bia nim wuraku brebe no ankasa onim adekro nti okay kasa sense no chirim se nokura bia nim nti no onyai kan nsem na woka in fact emu hatu sa tentehura ko akratan ede ho amane body aba sanso na baba Sam 6 CJ's help in custody dispute katafeto simienu ene obo sa amane baba Sam ani abe no chirim se wo hwe omanga na chief justice na in fact edu ba bia ha adwenye pam ha adwen papa kwenya Ghana man pani pese otu ma me ade so ne du ba bia na ne kana akoye kana enti wosirim se CJ 6 help na wo pese wo pemboa no baba maden aboa ene ono so aboa se ne obeboa na ma me be ya ko betuma nyamoa na emra na ya adwuma fi se Ghana man pani kwenya fa so opese tu ma me no ano ode akura kata edin da so eya di Ghanaian publisher de hwansem ede aba na yenko pie mu ewo the custodian ko akata bontis no chirim se you can't blame me for ECG wounds katafeto simienu Alexander Fonyoma kenegba amane nti wulakubo benson obeka ye no ahanso apie mu na enam so yabodi nti yaboso no yensa emmosu biu yenko yenem yenko pie mu ewo kura krata efoforo eso
Samson at the daily guest, Kuakataba Bontis, which is Mahama Snobs Lawrence, and I think some infernal ministerial appointment. Amuchirima make us say, Ghana man penny John Dramani Mahama. Na emra na osha se bobo manfo bi ni so monko ya aswafo nkobua na wonom kosom na ban mu no nipa pi na ehwe ni mu se nka nya hwe kurampo no o mampeni dada wanya ne ba bi ko o mampeni dada Jelly John Lawrence na kan ya hwempo ne ba ne dindin Dr. Zinato Ajiman Lawrence na ko wo hwe ni mu se nka nya hwempo ni din na ko akosom na bam anya hwe kurampo a nanka osoafo hwe omaga na pomuden eso enkonkwan na bedi akire kakempo nanso omu kirim so mo hwe ni mu a we di apprentice nasa Ghana man penia boni nyina tu asiesie to o ebi ni ho bio enti Anidaso ni ho dimike se de wasnobe eye amampeni da runnings na afin so atamre se wanya ne ba bi ko no ankasa ne kofa Ghana man peni John Dramani Mahama beye no mampeni abedi akire a enam so monya ne ba bi ko yenti obenya omampeni akonwa betena so ene wanya akonwa so Ghana bio nanka obaya ne hunimpa bi mpo kama na akonwa kakrampo otido wamfi no abo yemfi tadeku ena mpenifo mi na besom wo Ghana mo mampeni dada wanya ne ba bi kro mampenifo mi na omu nyina afiri mu na ma wo Ghana mampeni John Dramani Mahama akonwa obenya bi besom nya obaya wanka wa number akokora mu kirim se ye omo ya pass Ghana mampeni etusa na moyi the daily guest kwakrata yi ede hama ne bo ede aba sanso na yisi MPP crossfire over Blikumanov election dispute enti brakwa bra obeka ya Blukuma honsense mi nyina ye kan bi ofiase nka be ya ban penifo mo nya den wodam to no foforo nanso na wotwa mi electoral commission for ekoba amane o mase bedwam sei o magye atum Mia makoma mensini makoma eye dunkron 19 eye constituency no beto abana foforo bio ombeto no foforo okay electoral areas no beto no foforo na de aka na de omo hwe mu no mu kire mu se bibia ko di ntende onya de ombeto no foforo bio ti 19 de ombeto no foforo na no na MPP amayoku no be ebe friends emtrefo hye mu press conference ebe kan say omo na electoral commission nya adwen efri say mmemme ahodo ni nyana ye kama makoma miensa pe na ya ade a omo hu se ankoyi a nanka yeyi sinema yeto no foforo number 2 makoma 19 na ko yedi ma wo mo no foforo de yamenem de kure ni amfa ito omo na nya adwen na yisifo ni kirim se no so de ombo akra se de o maka na sa ye mra patapa pieto omo de mra na ewuro nti omo bo akra ba no be sa to 19 de ombeto no foforo na mempo de bla ko bra me ka se adenti na mo to ni nyina foforo yi bla ko bra gidi yamfa hwema moto nyina fofre ade ya ekunkan yana ntokwa ye we ya nte ho ase aba no kamba ya mon call ni nyina off montwam moto nyina fofro enipa na okogina ye no obi ne ho awuo enipa na omko stane ye no ewurabra oben ene yakua free ye o nyina mate ase na meboa amate ase ya bonko to na fofre be de menti ni ma bi ase gidi yamfa hwema ye be sere wonom obi ansere mra wo Ghana me de anka be ya aba monto nyina fofro montwa nyina ntungu baabi MPP na ndisi no enya mo nkwa na mko prebi ana meboa enya MPP na ndisi nkwa na kopre ye enya mo nkwa a enya mo wamposa manyoku ahoro na aka na mo nyina ye din mo nsore na mo nka kire mpanifo ase mo nso mo mpe abada mo nyina nkoto no foforo bio mo nkwa sala na ye nkoto de obedi nkunim ni wadi mo provide enough security na mo nto abana foforo da mo nya tobe na Ghana no enya MPP na ndisi fo nkwa de ya dos na okuru mu a wate na mo ha ye dodo kwa kata ndi aba na black obna obeka na wotwa me ena aka ne okonfu peni pa sofo mame ene wababa ye sofo ono na wasiese wo ye sofo agrada prophetess wasan ye evangelist na ekwa kata ndi aba na wotwa mu na Accra Circuit Court eche no de ne kwoto afiase wo kwa dam fish ne dunum be ye nsempi yompo okrum ha ne nyasem kuma kra na sensem na ba kire say agrada's husband takes over church after 15 years jail sentence nendra enyasem kuma agrada ekuno prophetess yama endra agurade nyankopon a so pojem so for yama me na me ka kire wo endra da so dem ho nendra in fact oje abe fonten ne boss uko Facebook no so a in fact viewers so for yama me na me ka kire so for yama ina me so oje asoro boss endra say preaching back to back. Say we no dey asie na bi kura si Paul Mabreso nko kan nyame asem mo ho ahinti
Nyankopɔn no ɔse sɛ ɔhwɛ na sani ne dɔɔso ɔkye wudu kokosie baabi kakra na ɔsan ma waba na ɔhyehyɛ soronkongo ba ne wosene fire for fire ye Nyankopɔn enti ya maame no ɔkyerɛ mu sɛ agrada Nyankopɔn de na kosie ani na dɔɔso atoda wode yekosie aba ansan wa yi akyerɛ wa yi pie enti prophet yɛsɛ ma kyerɛ sɛ maame agrada de Nyankopɔn twede ampɔn ɛna ani na dɔɔso tan na dɔɔso nti na ɔde na kosie nokre na nkyɛ Nyankopɔn bɛyi na pie no yi ni pa na so ɔba de a ɔsene Samsona ɔwa gyatanum na ɔbɛsene David a ɔde boa makomako num ɛku Goliath and yɛn hwɛ animu yɛn watch out sɛ agrada ba wɔ ba bio de sɛ awenade na nkɔm hyɛ ne adoma kyade ɔde ba na sene kuri the prophetess yama ɛndra asɔre na ngu sɛ de ebi mo susu sɛ begu no ngu nti waba mama pat aba bio na sɛ wɔkae ayi atofɔsen akoya na ɔda banga na ɔmo akyi na akɔtumi atu pardon petition hit rock sanka ɔsrɛ sɛ chia mpanifo chi no tumi nka bɛyɛ anka agya ɔmo mmɔden ananka ɔmo hu no mɔbɔ kaka nanso pardon petition na ɔde kɔ ɔmo sɛ akɔ hit rock akɔ bɔbɔ so tuntumi sɛ nanum sɛ nyina tutu amfa ageta atofɔsen amfa kra amfa no so the two asia miemu akwaka tade ho sam de aba na bra kwabra Supreme newspaper de aba na samba akwada ha ne se ubehu se National Cathedral of Ghana ni foni da na bra kwabra ne fe pam na be se mpanifo atwa foundation kama na ho no mai se be eyi portals na da musa ana ye brackets here the most expensive pit in the world na Mahama makes U10 on National Cathedral project. Go kata dia bana mu kyerɛ mi sɛ Ghana man pani ebe ka sɛ cathedral is sensem na dia. But ebi mu keka ka sɛ Ghana man pani ya U10. One hwɛ na cathedral no onya obɛyɛ. Saa na man fo keka ka wa hanam because wo hwɛ Ghana man pani ba yɛ ko kata kyerɛ mi sɛ asɔre de nani ko ho panto akɔhyehyɛ national prayer and then thanksgiving dia ba. Intimpa boku Ghana man pani ni na se ya pando mu susu sɛ wan hwɛ ni ye na Ghana man pani asan akɔfa National Cathedral no ho asɛm aba. Ahụ man pani asan akosi akwa akrati de ho sensem ede aba mountain eso yemfiri ho ensem ne dose na so ahwe bedi baabi ne betwa so fi se yetam no ede yanim kan the new crusading guide the aba na ochim se bana champions campaign picks up steam fast hey anya grow me wa fase na bra champion on ho no oya betifi ma se bedwane won ana mehwe ho de ama adehye na kane osofo no hwe o man Ghana yekua yeso nani abre o kan se o ba bepre MPP akwami atwei aba bepre mampani edibre ne bina dodo anem se bia na nka agro no wodie nanso o se yanka cha Ghana fo se nya agro ba wa ba no invite wa ba na enibre so ahwa motetena ho no wafa ho na wayi musuli ya na aba bedi nkonim ti ni campaign gusu a in fact koso pa na mo so ma hwe ni ya mo watch out wa hwe ni ya na bra na champion etnya bedi nkonim aba betu baomia ene Canada Japan mo hwe ni ye na bra champion ene bedi abedi a wo ba no enya agro kra so no wo ba ni abere pa na wo mu kire ma health minister donate motorcycles incubators to Biaboso Health Directorate enti osoafo no hwe manga na pomuden so me wo fa ase oniminyamfo kobra minti aka no ono ankasa na abato mpesu aso na ye MP ide ma de hye mo se Biaboso na wade cycles bicycle motorcycles ahodo de akoma adwumayefo mo bo adwumaden e wo Biaboso so monje na kwani abade hu sensem ne man konkan na atrentre a mudi kwani mo atrentre mo koba no wo munya motorcycles o metena so de akwa adwuma ne mo no ko ye adwumaden afin so incubators akoto mofo ne bi won matumi so de ne bra nso na awofo ne wo no na waye kete se misaten baako obo ne kwahye incubators ne na aboa na mofo na nya ho do de bia komo mo so monye na mo na pomuden konkan empotem honom akwa katade ba na sanso na UC set July 11th for Ablekumanov parliamentary rerun enti bia kwabena bosuma yomene le toso eye dubaako ena da ben ena on the 6th ana ena on the 7th ena 7th ena 7th won yes. Ena 7th dia na on the 11th nti aka 4 days na Ablekumanov abato no hwa na beto twede kane hwa na beto twede kane aye huhu se da de Lumba nwom no obo akra se be kwa ma MPP
Se ade no ayi nkofo no mon contest bi on ayi e fa ne say PNC fo ne ade no mon contest bi. Ani akua donko. No battle do you between MPP. Mechia ayi me wo fa ase. Roman father mechia no. Say 2028 menya ne de so obesa akogina. Ana ne omukosi akan bi pa akọ share pen TV na in fact esa me nim say ayi uni oni mbo bossa. Hey Roman. Obobo pa mechia na no pen na. Ablekuma no unko bia na. Mo nyina mo nko prebie. Say akonwa na to. Enti ba ko 11th on this month. Abato no bekoso enti ye hwe de obedi nkonim ye be say secret na nya tight de obegim no monche no mo no na mo fa no kwatu afiase me de no de obegim no monche no mo ma ne ho paapa no na mo fa no kwatum na obi ansene mna okuruma na sebe edu ba bi a egimisem na ya dos no okurum ha dodo bra ko bna daily guide ato from bna champion campaign no omo kirem se waya popra papa na man hwe ni ya ha amanfo te beti okurim sanso na MPP primaries na mu kirem say Ken Lee's MPP flag bearer race with 51.4 survey na babonten mo amunim say Dr. Manu Bawumia wa ka yo mampani abedi agenti obedi nkunim no omo se man hwe ni ya Canada Japan be yi ni suuli ya wokrayim efisa kane asen central match be dwan ni bedi abedi a wode but mu kirem say survey na betodwa 51.4% Canada Japan ahudi kwam okokora ti man hwe ni ya maso be yeshi Sanson agrada 15 years jail term causes steer and to mu kirem say Canada eye agrada nsensem no in fact ebi mu keka kan say ha say we dey so harsh ana matwe na so bebresa politicians say this kamonyo mo hwe na agrada nko adi kakra na match na 15 years ada bon be no dey ayemo Sanson ebi so ka say kirem say anya hwe kran kokodem 100 years nkran keye if you say frakadam no dos dodo our daily guide e bon ho amane e ha no pay Samson up the new publisher about man said Tarzan attacking me with untruth. Afunya marking wakasa said okay ka Rocky Brobe tanso de abono adefa ye UCG4 car ba no chirim so oni hufo munyai kram. Samson Roberts attack trotro shoot 4 passengers. Roberts attack trotro shoot 4 passengers and so ro sema kurakata beto je chirim se brako bna passengers omo nka abone nhima mu na mamo kwa omanim na akofoto twa makoto ahwe omo so atutuo abomu makoma 92 in fact emo werem awere ho akwakata yi ede ho amane bo ede abasa so na daily analyst echirem se major cannabis bust at Sweetport omo chirem se Sweetport akodita make say no enipa hodo omo de mo de ade ndurubane kofa ho mo no ba akobna kwageta penifo akote wono ma ehun seni mo de ye pam na sanso na kotokot stand hat to win president cup we de black obra ha na ye ode no nti andra dada na akokwa de hwe bekumaku kotokobo moden echi haso folk ednisi agopama no so has edi kai kototwa de kan na nim say we de nkan na de be haso folk da kototwa de kan paw na obi anim say na nka fa aya asa agro na kotokwa aso de gina mo na so pew mienu a has enada esa di suku fia kotoko in fact ne mo ofe ko yie pa ko akratai ede ho sensem ede aba emontene som Samson annual delegate conference stop MPP amid COVID scare penifo about we say we hwe MPP amanyoko na wo annual delegate conference awodon peso mo ko mbesra say COVID na ba tie be ya penifo stop wo no munyai wan hwa na COVID no ma san de abakuruma na kwageta de wo mpese ehwo asem ba bio wo munyai kram Samson armed robbers attack passengers on Winneba Highway. Black Oblasema account. Me say sa kwan na contractor tutu ni nyina no. Wo say ni nyina sa no. Kronobono be kwaso. We ka ho a be te 4 na esi na nsenya. Sa kwan ye kofa so akwa me afuma yeye from Accra to Winneba. Kwan nye. Watutu ni nyina wo ya ne foforo na. Obi nya ba bi mfa. Kwan na tre. Ti akrofo ntisi so nya ba bi amfa no ma yeye. Pampim sa wo kwan no so. Te nya mwanwa. Ebia sense bi onipa 4 le tu aka wo no ma akwaya wo hosema no pai ko akratai ede ho sensem de abanti e besere mpirifo mane ne man kon kan fi se base nipa bi etu kwan ne bebo no tuo e wa kwanbone ho de a na emu ohya yemfa we mfantu yese bo na amse mra na koti no na ye nsoro so na dwumade awdo aka ne ntoa so na de chronicle ko akate ba mane se eye hit hurt go face ordered to cease operation at Bogoso Pristia Eya het go face jumakoi osofo no hwe oman Ghana yen nsase ene akwaye so ene fuma gudie so
me wa fa so on ye mase badwa ne e de ma de hye mo elempele Emmanuel amakofi bo akire mi say adwumako mutufu magudie e wo Pristia bogosu Pristia wano mudin e de Hurt Goldface omu kire mi say omunya fu magudie de to visa kwan manam so ne nye kwan pa omunya kra akwa kratai e de ho sensem e de aba na bra kobra kra mu no graphic sport o kire mi say West Ham reject Spurs 50 million euros bid for Kudus. Enti omu kire mi say West Ham fo na ni abere say Tottenham fo ye omadwen say ka 50 million euros no mga kofa ye ne ablante Kudus. Na sa kwaje ta omu kire mi say omompene. A say sika no nya de ombeje na manya ne tie say Chelsea fo ni abere say omunya Kudus a komope. Enti omonyere wa sanso na pate ye ne anya pate ya. Pate Arsenal say omaji ne twetwene. Omu kire mu a Pate set for court against 25 and 25th August. Graphic sports na chiri say bosuma ye wumi a August bosuma bedi anim yo sana bosuma to so do num Pate kwagina court. E mai be the tense ato no so wato ono mo na wa hye binim so ato ahye onso no mada eti ono mo nantem srade entimi akasa me wofa so Pate tansa o mo de aboni nie na ye mo nwasa Pate ko ye wantimi ansua me wofa ase a de dende Hakimi de in fact ya me nshira ne pi Pate ko ye wankwan kosua Hakimi na ya me ya pa se me wofa ase Pate ko yi wankwan kosua Hakimi ya fancy enti mesre no omomode ama na na honom na dodo ani sade osota krache no crap Arsenal for you to chene saa no asem we ba ye nya no eba ne sen na Arsenal for sign Pate renew no contract pe na asem we escalate a mpolifo akoso asem we jabro afuna du ba motan ye enti best the Pate momode anka ne be ma no to na ntem ma mesre na da minim say asem we nya no kre o ma ne be ma no kan na ntem na o ma no homoden kame de ko wale Ghana ni kura nkampe timutunufo ahwe ni ya abro afuna do mani sini ho amfa ka prema fie timo fa se Pate mesre na da faninsa emfa na yase boko no mfa ahoma mmom mane mo ni broni ba kura ni agro so onim na broni ba kwa ne nchanya ompam no metu Patefo anhwa ne wansu Hakimi a omfa ka prema fie bra kwabna ko akata ne yemfansi de yeye asuafo no de yeye Kristo no yesu yeye sofu ma me bibidia ye ntum say it is part of the mission sam kasia pa manyansa sam no comes ni nyina ne say won ka ho Mrs. say on ka ho comes wonyame asoma wo say ko ne go kana sem won sawam a wo di telephone e be frɛ ho da bi enye ko na abekɔ ho kwa na abekɔ enye ho ɛhɔ na abekɔ cause Osofo man of God yes betia ha okay le etwase John na kopie de bonsu ne yam e wo nsuo nim etwase wodi message bi ko nsuo nim enti be de na John na akonsuo mu John na nsuo nim dwade enti etwase bonsu nim mini John na awo na so odini mu na wo fini begu ohwie a wo demirika sei gidi akopie ni kuro nim akoka nyame asem amo nyame bose na atimi abem etimi gidi etire me se na wo gidi enso ntire wo se ene day enipa ni so ene eka se ya jeli of mama 15 years but when nyame ni so no and this it is mizu sene how ya nonna Minia femme waso ene wo mre kakra na menka DLFM Plaza Hotels wasem tia one trail se wo pe baby aye meetings and our conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa metre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedua mu nyina ba yo fam anom dia mehwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a mema and a man to Mrs. Wontrini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe shekiu amawaniaje, Echegusa. Oh, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels, the Edine Papa, in the Padem.
Ebuso. Inti se ope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdwe dia. Ya bia ya punama. Afe ye wa 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busua abetinemu for a limited period. Afe hwehwe Diofosu Plaza Hotel. Etwa kwan ewo obotan so. Ene atechem ya ni nyina ewo Koforidua. Ebrin so behu yen wa hwerase. Ye ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homa yi so. 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Mpenifo kan yo say yade ya entimi pa mini ena kidney failure say cra de liver cancer so abeka ho wo se wo liver ene wo kidney ena wonte Vigdank healthcare enka Vigdank healthcare eje 100% natural medicine esa wo liver ene wo kidney yade ni nyina wo se Vigdank healthcare na nya nonko fatty liver kidney stones hepatitis B and C hepatomegaly any high cholesterol protein in the urine afa diabetes hypertension prostate enlargement, hydronephrosis, and pyelonephritis, any yade hudo pi. Vigdank healthcare, na eban infidien so dia, any awobwa, one more ultrasound scan. Na uko one more lab, one album say, yes, baby, I had any sebia, if you didn't be you know ba. Any, minuaba, the Oma Martin in that day, Anidaso. Messi, the Obia so betrana mon. Vigdank healthcare, was Spinters Road, Coca-Cola Runabout, Fidelity Junction, Standard Chartered Bank in Wechiripe. Would you free 050-266-1346 and 0549-951211. Vigdank Healthcare na a healthy liver and kidney for all. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. After 7, Anidaso Wɔhɔ. Now, good news for the people of Accra. Accra and Empatem now. Midima for him, Accra next time in control. Dr. Time with Asosa Brown. The new
new branch I be one crime and now say you be a tutor one Dr. Hell Medima for Herbal Clinic Stroke connected to what was in the Yao Koto I won't sense I am Medima for Herbal Clinic Dr. Time that's all Look what's my year and your branch you are Doctor was 0244 774 282 0244 774 282 05007 27 215 Now experience the ultimate comfort and luxury Our Diofosu Plaza Hotel Stop a hotel Papa Papa Joe Hodia and one Diofosu Plaza Hotel Brani and several come out Hospitality Papa Our Diofosu Plaza Hotel Yoko Fobia Techemu and for Butanso Buddha should I say Identify for her comfortable and luxurious rooms Conference room for all your conferences. Our gym, your swimming pool. Now at the Ofosu Plaza Hotel. And so come up, look at the Continental. Our the Ofosu Plaza Hotel. Also from Pedifone, I also make a reservation. 053 05 58834 05304 58834 020 7979 461 Your Fosu Plaza Hotel where luxury meets comfort. I see a fear that bass on the idea. That's how timid that's your brand no amount crash. If you be a fair, you be a fair. From be a fair, I want a diamond paint. Paint to Papa Pa, I find a diamond paint. Cook room now for walk to paint. What was a sort of diamond paint? Where are Benjamin Moore manufactured painter? I come apart. They are washable. I have enough over as I find a diamond paint. Our gloss, semi-gloss, high gloss, acrylic, final silk, matte finisher, and I feel deluxe. Paint to Papa Pardo. I find a diamond paint. You're shopping up. I'm back to and I feel do it. Wholesale and retail shopping up. I walk out Benya. I was 0546 770 341 and 020 774 697. Diamond page. Branch in the Biwa School Junction. Of a domain organizer. Sprinters Adam Plaza. Diamond paint, a leader in paints and colors. I'm Benyas if you are painting the camera with diamond paint. That is the kind you are about one year. Well, baby, if you're the anti-sana, dear child, my dear was so to me just a well, Bemmo. Who to about Kumabwa? One day, one aqua could be here, give us speak up sauce. Premature ejaculation, sexual weakness. I'd rather make for the man, your friend, give us speak up sauce. And some can be a bebo apart. Give us cold capsules about very, very effective for cold space. Go quite it to YMT Hawa. Give us about mission to support your immune system now. I could see typhoid, malaria, and I fake jaundice. I want to mean the word now. I give us about mission. Drugstore Bia, pharmaceutical shop Bia, Ubenya Biato. Give us speak capsules. Give us cold capsules. Give us about mission. I want to me and the museum. So what is life? I don't need Lumba supernatural mineral water. Lumba supernatural mineral water. On Sankabia Babuapa. Jubadia be a woody upon to be a water. I feel was 7 years. A Lumba is supernatural mineral water. And the woman here was sachet. And I feel bottles. Robia will be a patch from Pedifore.
for your supply will be 0555 27 4757 0555 27 4757 Lumba supernatural mineral water. It's pure in every form. Just get a grab. 34 minutes after 7. And we are here to do serious business. And Shaba Kwajo Sabibi Atina said, if you tell our house, Timing in our fear, and we are now faming my big for banana no pay. And come on, me Pessia Diano, Yenny San Comono. Coffee, good morning. Good morning, Hitman. Bibi Aboko, dear. Nice one. Kwajo, Majo. Major Sabrakobra. Na Bibi Aboko, dear. Oh, Yamia, do be fine. And I pay Yendy Common. And I know say Breno, Coma, a Pessia Bonnie, a Behana fee, Yatia free home, my tea for Swabem. Na yaji won so what I drink. Sure. Kwajo, Bibi Koswo Ghana, Wamai Muha. I say I'm penny for MP attention. Your Casabi a Taikam. Yes, in penny for what to sa a Kobe Bunu Dimo. So penny to sa a Kobe Bunu Dimo. That's true. Future Bain Yepe, Ediama Yankwale. Dachi Bain and Yepe, Ediama Yamofra Wobe. Me the video be about to Facebook page in the song. What would see me live? Join you live on Facebook, DLFM 106.9. Kofi babwa na fe the video no atoso. Na fe wo ba nsema no pay maker no. Onso hu dia. Ye kan ho asema no pay when da so hu mo bi adwumadi so. Kofi mama dia fa video no to so mame. Sabe we ya bofra won ne nam for classroom a wo sua de. Na bofra yi this great. Esina no. A watching me ejemu ha na ni mate fo ne bon sema no pa why are you bofra no aya de and classmate fo no e kasa e de a kire no by Facebook page no so DLFM 106.9 kodo esaben ana ye twa a kire mofra video ne na da so no abofra no kwajo se wo hu abofra no me hu de ko nyina no what that's what obojam a wo san gi ne true obojam sure akola wonya on do 15 years kura Brakobra asema odi abe no eyepa na de bia da ya na asemba ko ameta kan se oman bia yatimu amra enya adwuma no Obia ye de ope. Twasem na Canada wo Bible no mu say. Baby anisu adehunu ni no. Omama no ye basabasa. Nti oman bia wonim baby odi nani a kira wo kɔ no. Saa ne tie. Oma yatim sisi no Ghana no. No kura ne yamia ne mu ni. Baby a yankasa ye kɔ kras wo man no. Asa atena wo ye nim. Ana obi ni mo beka kire me. Ghana ni baby a ye kras wo man. We don't. Say ye ni vision bia Ghana when we say ye constitution na da ho edibu o man no and state babia on say niam e wo ho ye sen company fo ne ba o mo de si o man si ha na ye pese ye fa vision we na si o man ni so ha na ye fa ho hihye ni ha na ye mfa no Ghana ye ni bi wo sanje fans kwara so enti ni so obi aba no abaye de ope enti no wonder say ne school ni abofra betimi akwakwa na classroom na wa fa sigalate na wa bo ano wa twe jot na a school form of na born in sebe ombo mo nsema ma no na waje fans aka ho no wonder say be hu BBC onim ma me fa say mi nwura ba bi nkopie ba bi ana no na me hwe reality show bi one of the television set a television bi am person me bodin na wafra ba ko ombisa ne say wonyina opese obeden oso opese obete say agrada wonyi obeden I'm telling you Obafanso opese obete say konfo agrada reality show aye no me na me ka kire wo ana ebusa ne say wonyi obete say agrada obi a wahwe bebre na ahwe a mo evidence to what I'm saying me hwe na be fonten an so true reality show about fans who wonyina opese obete say konfo of mami agrada Covid the Kosafa video ne to so na benefit of one who join here live on Facebook no omo hwe video ye kan ho asem ene ma hodo a ye kwaso okro no mu no ho aya na ye de nsem pidi agoro ye na be fonten tan ye regulate no Ghana online e ba ye no
enka beboa na so Ghana metumi aka prince e bedi yewu internet e bedi Ghana man ewu papa because bibini wote se broni na nka internet ya de anka beboa ye de sua de afa ho abobra papa ko ye ni mafa ho anyisika. But ask yourself, say, what kind of content important no be online o create content be important you create adu oba boy deja ne ho guwa kwatre kwa no banya more likes any viewers no de anyisika di na mo mba yensem hunu kekan kwase yesem na 10 years sabe sa ne ya like more ente bofresa hu said oye no o de fans we ye content an so a more views ni more likes more money no they sing. You see, it's about time say best and penny for say adana honorable Sam George me channel pay no waka say o me share about person regret online no TikTok ni ada social media platform me regret say be ya untumi fa ope en create content bia e betime nya sunsanso bone e wo mofra e ba ne da ache so e ba ne say ne school abofra tumi kotena classroom e twi sigalate video ne na da Facebook page so sigalate a school abofra be ye 15 years ebo na no otwe na wisie fa no hwene mu pie na ye boy ensem ma no that time na o mapon school ana we dey on break ana se no mo wo hen na chechirefobia ni class kodo wo hwe se de abofra no eno made a se obi o your first timer obo sa akolai or your first timer but from the video ye hwe no our experience pa empusi no kura he classroom ho nyina na ye wisie tum efri ni hwene mu nyina na eba no. Look at the classroom. And so you put when you know say wait. Enti ena yesi nubone na se mebu no. Ena abofra keto a o classroom na wa hye ase a o twe sigalate. O GHS. Akura we aka akra onya red ade no de be. Sani saka sa opioid sa red ni bia de na akra we de be. In fact ye besere. Se de bia ye kan ye se mofra no daachi ehia. Ese sense hye ma pan bi ba. Ese ye ma mre mu oten. Eba wo manyim na edi ye adwuma akrokro no doso black obna akrokro no e doso dodo ya ja chechirefo no tumi nyina from nsem ene yakopia brofo no de no men kan kire Ghana na wotima no pei se suba ya brofo no manda na de nya bi na bibini ba de na de okrom ha o broni ba na yemmo na ba no enya sa na wote o sade ye mofra ne te no se ya mantete bi ene hyehye mu odin amma yen ka se yen koba bofra na bempra no anan munu nku no da bi but at least ye betum ne shepa gu akwa betumi ama bofra na ehunahuna no mpo a sa na moto ontuo ye betumi kura twado kakra park na suafu wakotwe jod kokodo one na we see classroom next time on wa adwumaden a wa ye na training bi e de ama no na onko ye bio wahu eno na metie DL entertainment show no na big city tiadwam na Libya Bagadin komoni ade wonim edu baby ma me fa asem kakra hu na me kansi abofra die so na me mako tell am lasisi a ene say emla na yedidi agro Ghana ha no ebe ha o man yi da ache pa akonfo agrada ne nsem ya ye nsem pi wo krayim obi aka akosa we so ana odi atoya we so na we di atoya ebidum ka se ena nyamesom ne honhom asem de ense nya court asem nti eba ne se ne honhom adwuma na obi kan eba nda na mode court umizim se mbra nso de enya honhom asem ndi honhom asem eno ye one ebi su ka ena politicians ne bokro no mantumi anche obi na agrada na mobeche no fine ni nyina ye hwe boni ahodo a yatena ha yatena o manyim many pabia so call themselves prophet pastors preachers almost omo ya kronfo omo ya konfo boni pa kro no na mra entumi nchi obi a ukrayim yanim pefe said the ade ni peye enye obi si oyenya wo nom na ebinim na omankasa na sabia omunye serious na wadwene nya adwuma na wakwana wabuwa mete sasa na makomete sa mete se obi kase ena obi sabi ojimi ni wakwana se nani mie na se wabuna ode ntine ye chidipa no meto na makomete blakomla bi sam se dentia denti na ye mra ye woni pebo ye fa no vulnerable sa nipa no wo ye ne dan a obekọ ma ne ho akodi adwamu eni ntine ye mra se ye mfa mobra no yetie
ba ko be de ne obi ba ko pie mo circle e me ya gine fu afiri ne nsam obi ba ko pie mo circle e me ya twa ne bag ho ka de mpa obekwa me ya twa because o kire ne nyansa akora emfa enye obi na nadwene sisi se wo de sisi so no onye obi na nani ate se de wo wani ate no eni se na ya mra ne se emmo nimpa bia wonim ni kamafo e bia nipa no ye vanu abondi sa mra ne mmo nipa ne ho ban se ba ya obi munu kwasea obi nsisi no na mra ne ka ye de ye den eso mfa so pa ne de ehin emla no eso mfa so no ene de ehin ya yenhwe han ene ye gya nipa mo mobo ene ye bu nipa fa so ye kunkum nipa bo nipa kro no kuroma ye benya tama ka ho asem e bia ene nya anu ntira na mesre ye ma mra nya adwuma suku ya bofre ya wotwe dwotwi ne nyina ye mra ho asem ne ye kan sanka hyehye pa ya adwuma wo school sunu mu a ena company fo ne hye pa gu akwan mu anka bofre tuma kwatwe dwotwo school those days nanka bofra so ye de ne koma teacher ni wo class se me ba we ojimi ofie nti mo ba mo punish no enti abofra teacher ni a no osuro because wontumi ni nsem hunu nkyere teacher ni but in classrooms na Ghana mofra etwe sigalate that tells you so man baby ye ko sese ni ba ko bre hu wo se mpanifo na ya so motumi tu ni bone ase they can't omontumi o ni bone no omontumi da na abofra wa shase from classroom obi na shase wa hai ni bone no omontumi ade ba ko betumi aboa no motumi atu ase ne se omo shase free from ho omo shase enfiri fam won kyerɛkyerɛ mɔfra no wɔ schools num enkyerɛ mu sunsuanso ebiew enduro na eba Ghana ha na ade yɛnyɛ no sɛ nyɛ ade ntina makwa no bewura ɔman nim enduro na mo se yɛnyɛ no ayɛ obi business a pani bi da no a ɔno so de ba bɛgye sika gu ne botum okuma na enduro nso ba I know say for port and customs na ade hu obi business no obi sikasɛm ye gu ne sɛsie na nipa ne de na obedie bebre hyehase obi sikasɛm pani bi na ɛfa no so aba na wanya bi adi wakyekye mamanfo anya bi adi enti se yɛka sɛ ma bi o sɛ nipa no so no ho bɛkyere no enti sa na bɛyɛ enti on tese mpani wobetumi abane ne ma bi no sigaleti wo de ba na ma twere ho sɛ yɛ den o man kasa kra twere ho sɛ yɛ danger to your heart ana me boa wo no ma wo risk wo ho enti Ghana yɛtumi ma ne sigaleti ana obi so business no yei obi so business onno ma be ha nipa na pom den Mibisa say adia ye say du bwane ya wonno ma sigalate ni ye say wonno ma according to doctors no wahra no e be hitum ana meboa ya twera gukura de agu hu say nye but kobrane a oye kobrane wa na hu say obedi ni hu abro no ba kotwa no enti ade enti na enye no nye ma ni nyae bakra sikasa na sigalate de Ghana e discover paon oma motoni yeska sigalate na ba ko boy say Ba ka branim. Say 2 city 50 or 3 city. Se mu be say 10 or say. Wenim. E wo mi say ya dwade de sika bra obi. But se enim say nye na mmoa wo man ma ne dia. Better ne say mo ma ne makra. Simple. Because enya ba dia na mo beton ana meboa. Mo de ba dia mo beton amasabi nkrama ne mprako. Ohu ayi aponche sigarette sin anoda. Ba kono ahunu aponche onam krom na sigalete sin anoda wa hu nantwi a wobodwoto anoda enubon na ba na wa hu se aboa bi num bi enam no se anya na amade ba na mode ba manipa enti nipa so na benom why don't you seize it lakobra me de manusi ti mesre se mpanifo no mpese ne ma we ni be koso de mo mani nyai ba me de am case ani mo mani jai ba de a asem video no to so na fe mo na wotie no so hu koma anapa yedie ewo Anidaso Obia adwumade on tere said sa drugs no ene sa na ma na beja ba de bra kobra eye den ya mo ba beton amanipa endo ne ba mo beton de amanipa ti nipa na beton anom there was some of the even chemical shops ahodo am tonton ndura yesa mo ton but o ka kosi sen enkosi hwe nti se jai ba de a nipa ne nya kwanya nkoton bi abofrei sigalette no nya ne hefa o di frifie na koi wan koto wo bishop but your coin when you be anton ko benya bianom Debi no ti ye nim se moa ye mofra ne de a ye fa hyehye pangu akwam ne ye mani nyai ba Ghana every neko enoma bi a ye adura e ba ha ni papa mu de ne ya bande emma biu se mu nim se ndro no bi wo ho no na beboa se ye betumi de asa yade de a se ndro no mo ba mo fa enko direct to the hospitals ahodo se ha ne ye de aba ye hu bi wa bonten a sa hospital ko ne ye hu bi o Elias se mo ton na bonten a ye bechew ne hu ni say because those days you see aduro bi ho no ma na ka de ma wa wotumi da saa me wura fi aduro ni den onom so me de adwuma wo hospitals ahodo no
but amanfo ahye ase na mo num nduro ne sa before asan na ready na ba me refre do ne tramadol sa tramadol ya mete se na me say apomuden no edu ba bi a doctors na de manipa bi a o ma apomuden bi bibia utu ba bi a den pa ase de ama mo wanom but ene enipa bi num no kwati kwan so okay. Lisa Osebonso, so please let's watch the video. Thank you, Lisa. Video on that Facebook page, so no. Lisa Osebonso live on our Facebook page. Could you one more point? Kofi Bremer. Hitman, good morning. Good morning. Debia me come and say a crabby year na say a crabby bonny bre year. Ni start free and sana ko school ye plus ema akrabia se otete ba year ena na brabo ye dey esini ye ma no na wantete ba year ena obre Hitman you say omo obrofo bi omo ka say when the fundamentals are weak the whole thing no collapse what I say it is a foundation of the upbringing of the child no enye stronger akra na ye den enye yi wa brabom eno ne ade ye wo Hitman ye video ya na edaso yi se meka na me pese me hu school ni din me hu school ma ya try ba me hu school ni din ba hit hwe ye wo krom ha ya na nansen a otumfo ye na otumfo ne ba eye prom night ene cheda e ba ye prom night ena enura ya ye papa daddy Lumba ne ba so ko ye prom night Hitman do you think say anka omo nyina omo ma ho a anka omo benyina bedu sam pempenso we abo omo bra yi omo susu omo yankura ba omo we ni suade hu bi esi omo so a like omo person omo achieve in life into one meye sa ade we na school a odo oba beko eso kire oba na bra abo obebe o wiase school a odo oba beko ebi mu sorry a ase on bibi amfa no hu ba we fi hu say se oba no ko school papa ebe bo no ana brabo cause akure num wi na me nim say electric ones ni bi o say helps inti akure me the helps e free fie abba school mu abba twinku ha ama ya so video esi ni so then there is a problem, there is a big problem we omo be hu school na also teachers for na nkasa na yet ti omo nyina tenase any school ra na tenase cause security wise a week anameboa security wise a week me ya say sofu bi kan say me the last time or say ade a otikura ne ade a ne tan kura ye janka onum wi e janka onum wi anka wo a wo hiani a o ma mi ni bi o papa ni bi wo so odwene wa bra bon se otina bi unya heart problem ana say kidney failure ana wo lungs enya effecta o de fahin na ye de ma betu Facebook ni YouTube so say ye donation momo number ni 5,000 na Hitman na amanfo donate ni ade na wo bobre yi anka wo bobre yi a na wo ma wani kon ma ho a anka bedu sam pempenso we kebedu sam pempenso we it's sad cause Hitman school a ye papa otumfo eba ko ye hwe nkura mo graduate ye you just hwe nkura mo graduate you nkura mo graduate utimi say yes like omania brese omo be bibia ma omo brabo convince and set ye nyina anyepe enye obia na betuma nya sa ko enye say ensat ye nyina anyepe na enye obia obetumi afford enye obia na nya sa ko better schools e wo Ghana ha say ya omo nje the amount na DSP for ni tuatua ne ayi for ni tuatua they are na say ye kira they are better schools wa say better schools wa say ya affordable a betumi do ba kwa obenya ntete pa na wo pe free dia wa so be hye o Hitman upe free dia waso be hye ade bia afuo bia no enye upe ne afo a ene na ese ne a ubenya nie cause bia no so kwabra ne te wonu ma wonu wi on bi papa bia nsi nani so woni like adwene bia na no so oni dwuma bia di ankonko no wi e wo classroom ma enso video nsi ni the teacher ni bia ni wo I think the teacher ni bia ni wo Mr. No more break. No more break. Break time upo no o page egu na nusu yi.
Not closing time. Right. 54 minutes after 7. Upon more than 114, I don't side with Kofi Taylor. If I can't afford a good school for my ward, what's happening? Zemibano, mean to me. On your palm work and me in a sense. There are better schools who are saying, affordable. I'll bet me do back. Right. At least school fees are saying, a bit you have 500. I have better school or more children crying you. Now, for the answer was so basic. Maybe to 1,000. Into it, my young man say, we pay 3,000 and 4,000. What mean you 1,000 for bank school, Papa? I know see another conversation. What you met here for? You met here for Bremnafe. You and you want so one agent shadow pay war. Anidaso Wɔhɔ Obia Jumediana. So 059340 6565 0534 050 199. Good morning. Good morning. We about your Frosty. On Saturday, Prophet de Maria. 30 seconds. Yanko. Yeah. Where I was to go. Say, yes, a tabufra, classroom, unscaled. It's dangerous. Now, what should be BA? Say, oh, my say, internet, and the other CNA. And you may be none of the we better to talk. David, you didn't see my make a cemetery. Say, Yami. And I make sure one word so Anna ha. Now can you probably name so a brad. You probably pet and a brad. And you see a day, I'm a prophet to so as or Chade. And so I need to know a side or say. Right. So only be a more to TikTok. Okay. I say Sumano on pet and or Chade. You say before you. You may not to offer. No, that also offer Kenya president. Also, Bob will walk on every Bob for Pano. I'm not power. It's all testament in a way. You. I can sort of. Hey, keep your offer of mango. I say, offer you still. Oh, hey, I'm going to money show. Obia all testament. Maybe a phone for. Oh, now I'm from a friend about sales school. You. As I said, thank you so much for calling. Good morning. Hitman. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Your first name. But your friend is Sarkodie. Mammy, you want to pay. Hitman Kwaba. Medasapa. Each man, most of Omoenum's great, broken homes. Broken homes, most of the broken homes, because say any ejade akwala abba omwawo. Na se omwaja waria. Akwala ne bekra ne ma me say, me come papa ho. No akwasha na danfo. Obekra ne papa say, me come ma me ho. No akwasha na danfo. Cigarette I see between no. Titi adie. Cigarette ain't mean tramuda. It's broken homes. Decide no papa. Akolaya mukai. Ebetumi abase. On tin ma me ne papa nchan. So ti asie. Enti no. Say awofo na omwaja aware no. Omutimi mo omani. Right. Mate. Sakore me da say. Good morning. Good morning, boss. Me patch who you pay for say. With the mic me free article. Mike mami ti wanna pay. Patch ba can say ba ko they can say odu body go school papa ne ade answer. Fine. I can be. But the meaning say sentitieni e fitifia. Sometimes school count. But I say it is too able to go even school is low, but then over excellent. So I say, Obi so to better school, to be West Southern BDR. The woman says, I will follow Enquires because so we have said, 24 hours a day, no school, employee no do school. Okay. What I say, it is a feeling in the corner, bra, over the necessary. What I say, a school teacher, I am on I mean, I was spending school. What is a qualifier? No appetite to be a man. Only time to come say we need right. You don't feel school, was to be called what school, but in Pakistan. With a high school, in Pakistan, we talk high best say, low, I say, in the Honda Mini, community. Yanko and Cowan so one up. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your first say. Mr. Yakuni, from a new town, a Champon village. Mammy, you want to pay? Hitman. Who say democracy in Albano, and then the CC, I say Ghana, democracy. Abanazana, says you've been to meet you, Yakwada and Oyo.
So akwade di bɔne wokɔka wokɔnya mane yɛgya yɛpa de ama wɔn tete ne nte saa tete no nte saa me ko school me wie form 4 woyɛ akwada wokɔ school ana wo fi no di nsɛmɔne wo ma me kɔ reporto parade Hitman yɛbɔ mantinɛ saa de no woyɛ bio da wodi tenyenu kora na wosuro anadwo kora ntumi mpie hwɛ nnɛ ɛbɔ 11 me se tama New Town ɛbɔ 1 o'clock bɔkɔ no school nya kwada ɔba ne mɛma egyina ka ho so ho wona me hwekɔka sɛ wonnim na ɔkɔbɔ no ade a ne ma me baba bɛyɛw okay ɛne ebio ɛmmaa no so ka ho woyɛ agya na hu sɛ ɔbɛ nam kwabɔne su na abɔfra no wobo no pɛ na ne ma me asɔre na ɔta akwada n'akyi na akwada no wotan dodo ɛna na ɔbo no ɛne ne sei na aka na akɔ ne nkyɛn nti tam yɛ na akwada no ɔmbu papa right nti papa no so ɛwɔ sɛ ɔno na ɔwo no ɔno so wɔgya ne pama no okay na akwada no sɛbe ɔmo nyinaa hyɛ na ɔmo gu ɔman no mu nti democracy no na hyɛ Ghana nti ɛbɛsrɛ ka bɛyi a wɔfa tumi no mfa bɛ teacherfoɔ no na ɔmo tia nkwadaa no yo mate right me so me da sepa good morning DJ Hitman me ba chef say Fatima na be me ka so am second level mami ti wa no pay DJ Hitman e wa den shamo de bre e wo de bia some pa mo de bre yeah that's it DJ Hitman be je bi say e ma ye ya wo fo bi nim uni say nwane mu ni nwane mu bi nim ye bibia DJ Hitman e te de bia wo kwa abonte na wo ko hia nwane mu bia wo ye mba show no be say awon say akola wo ofu feed ne ofu feed ne ma ne we hu na hwe omo tuni kitakita ade no mo num ofu omo na wo mo so adi mo ye ba wo fo ni mo omo ye wo kufuo ma wo fo ni yin me se de bia me we ni ho abranche bi o ko secondary school me se me ni bo no so na akola wo ni ma de de me se enti ni ma mi oni mo ana DJ Hitman e te de bia nkola no omo ye ade a wo fo no omo ti ka mo no omo hu ana da fufu mo no mba na mpe ani de bia ya omo kokoko omo nsa ma nkofu enbo mo tame ube ku say by jumo odini right me so me da say good morning DJ Hitman yeah for say so mama say botwe ma jo last stop mama nti wa no pay mama mo bo ama Ghana yakupon sira mo kesi pa yeah that's pa na me pese me bisa se mpa cho sa abofra bone wo abofra ni school nipa no kono so oba wo je san kwati anyama no me se me importem me wa kola bia na o sati sa abra ni bi ana me ko ba ma me amani efi se e bia sa kola nda chi men ko ma na nya kakra ma me ko kan me se wo point me direct tell o ma me se me na be ball esna me yie mu a nti me fra ban se sa bofra bone wo pa sa kola bi obedi sa bone bia Kama I think in a peer group pressure man said uncle school so peer pressure very good mesre awophobia be unsa obabi enum kwan bi so na so on kolabia oni omunam na senya they should put stop to it almost since ankola no obi into us right we'll do a very final caller then we call it today on the morning show good morning Asante Zongo. Minia. Aminti wa no pay. Yamabunu a. Aya so din say no. Enyina free. Human rights no. Eti a teacher for entia no amo ye flu a entia nkwara wo school. Me ye gya mo pama omo no. Eno ena bi sa o haw ni nyina fiti sa bre na be pim nne. Sa se me ye hwe de e de masem wei. Me disikasire num eko school me to banku agi nkruma eto poro eto sa agayi tofi bi black and white no agata na me chicha sa tofi me chicha sa niama no katikeki nyina sire num no ye every friends break ko headmaster hokko say asadi mami fa be honisie bidin ma fa honisie edi sika chiche eto to niama chiche ye fra bi say when the this is got mommy and I say me nana me mommy na this got mommy opadi
Sabre no office one telephone na year hori omo wan ni bi. Omo frɛ kokɔ fire service. We wo for penny wo omo frɛ no. E ma ne ba school ho. E mo bisa ne ho asɛm sika na me di ye show no. Papa, ya bo para di e de me call. Ane kana sorry dem bo me ma table so. Me wo fire service ni na ma authority. Ti amo me ma no. Ya hwe me every wo e be si na me yesua de be si nne. So ahu. E di sa to me na ya di afre teacher for nsem no. Ya ka. Me ni de di aban ni timi mfa ma. E ma wo mo say human rights school ni akwala kum ni nua school ni a. Na human rights na say twage di okun no. Ni ne kra ko. Di wo wudi kra ko. Ada na say basa. So ahu. Edi sa hono dia se abai bia batimi gina so no mo fa nya dia o we ba ma twa we ba me no mo nya ne emra kesi afansi o se enkwala ne yetia o bible na ka o se diso ba ere ba ma kwada de free ne bone ho me yantia me agasa bre me ma emakuma nwotwe enso engotwe ba ko free yantia me ka me tia me ma no cre me baba ko 27 years me tia ne sia no gina ho because me be share on fitia sia be pe wonne so ahu eti tia ne dia se ye jai so atia sia bate se ye jai kura o mo fa 2 minutes teacher for no no mo timi fa nya adwuma ni ye me da se asante zongo na oso to den polo ni agata me tabi teacher ya me ye show ya bo ya bi ya mi ma bi mu no am go bo me charge bate tabre ni enambu o ye fe na refua ana to bi ka ho ani nyina bi jin kuruma ni me so ga dia para me ye sre num sika sre num o ana to polo agata ni refu anyida ai okay me da se pa asante zongo we do a very fine caller producer ya fa we na yen sorry so good morning Hitman uti at 30 seconds yanko Hitman ya min sha mo na ma pa mo ye isi ayen kola na de me fi se awofo ni teachers na ese ye nya na ye ka bom ya tete nkola no obi wo ho no ni time ma akola na ibi no ba tete no akola no ko school ko eduma obeba akola no na de asa ntu nim sa no betum kra de na che teacher ansa say teacher wani nkome be huma me ba awofo bi wo ho mo a wo de aba akwatia ne ba ono kra ba bu teacher no ne wo awofo a wugina no wo ta no ya ntia ya hwetia ya tia no na ya ntia nkwale ya hwetu no de na ekoyie nti yesre awofo na ya friends teachers nya mo menka mom ne ya ntete ama no na no na bekoyie amayen Hitman mpacho na ya birthday nti me ka kire onyame nhira mo na Utiate happy birthday and confirm Utiate but I'm out into and why I'm out into well thank you so much for calling into the program this morning kojo Rakobra. Yeah, ko. Yenda ye tie for na se. Oti asante zongo. Mete ne. Wasi sire no moto polo tragata. To refer na we skashe so ho de ko class no. Ye kwa aduane ye die mi bi nka because the bad penny for chu bi say wonya na wahia waso be. Waso be she papa. Betumi adia na wano ho nyina ye bia o. Enti ye nim bone ahodo a yesusa na ye di ye. Enti ye be sere se de ye di kan aka no. Penny for memre mu nya den. Na schools no for mani fani akire. Enti ma se bia ban school a o man sika na de tua penny for ka na be wie ne nyina tete apansam. Enya de pa. Ti ye be sere penny for mani fani mo friend achi school ho na mwa na mo fra no. Wono ma se tenem enko enka ne ma ye nyina na o man dache ene ye nyina ye pe na nkokurafo yi kwa mo fra yi ene be sha nan. Bra kwa bra me so mi for happy birthday we enko enfama eye edwirahene de eye berema osei hwede a otoso mienu na berema osei hwede otoso mienu na ye edwirahene ne phone na da so aha no ho ofe pa na in fact obodwuma papa ye kanyemfo a wani mbɔ so ani a ɔka ho bi ɛwɔ manyim enti nana berema ɔsɛ hwede a ɔhwede a ɔtɔso mienu ɔyɛ edwirahene ɛne yɛ awoda nane yɛ awoda pa yɛmpa ɛbɔnse yankopɔn nyɛ ɔkɛse na ɔmpagya wo ɛmfa wo mfiri adomu nkɔ adomu ɔma ade pɛ wasase wei nyinaa so ne bi ɛmba wo nsɛm so happy birthday ɛkɔ de ama ɛyɛ edwirahene nana berema ɔsɛ hwede a ɔtɔso mienu ɛfiri ono wankasa ne ba ne dinde ɛyɛ Kwame ageni mboaten nana Kwame ageni mboaten kotoko a ɔyɛ adwuma ɛwɔ Otek FM ɛna ɔsɛ yɛmfa awoda wei ɛmfa ma nana wei so kɔ ɛde ama Enquires ɛyɛ beauty plus ɔno ɛyɛ hairdresser ɛwɔ manso data no Enquires na daso no ne wɔfa sɛ no ho ɔfɛ pa nti Enquires
beauty plus or no Ekuya Joyce or Ekuya pa. In fact, we have fast for the coffee one and any born brika nanso Bible say will come bedo nanso unya James Watson no come bedo but unya and the Ekuya Joyce beauty plus and na wadana or ye hairdresser ewo manso that on hono or ye jumanti we free AS by G MPP polling station chairman ewo manso that on say emfa oda kese emfa ma Ekuya Joyce beauty plus ne yankopon hira Ekuya na onye kese onfo mfra domo enkwa domo na wa wodai no o manya so kuna mpa bia bɔ no kokwa mu yankopon ma emrem to happy birthday once again goes to you Ekuya Joyce beauty plus our hairdresser or manso that on from Spy G MPP polling station chairman manso that on Kofi yakọ Hitman ye kono na maame fo no ene papa fo no mu tumo ba fo no na mo hwe omu ye pa school fo no school so ye A+ ema ye kan say enkra no na Hitman ye ko ene ye me maame birthday ye me maame akosu abo adwo a wo me na mi hira no onye ne kese no onyi ni fira adum nko adum don bebre me doni firi makuma me say Hitman me se mi wu ko background puna still na me maame akosu abo adwo a ene nsan wo me on san wo me pa na nyame hira no onye ne kese ne a ohwehwe bia no nyankopon ye ma no ne da na koma so nyina nyankopon ye ma na empire ba obodidi echi no nyankopon ma ni brem na nani ye den enje mo na nani ji a me ma me ani ji a me so mani aye den age nyankopon ni bebre right well thank you so much for being part of the show. Well, let me say happy birthday and come out rich man's wife it's your birthday today and to no rich man's wife and your birthday mema happy birthday and come out rich man's wife nyankopon shraw when you can say well thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. So like I said and come out production team in Wapambo the wonderful baby Joe Michelle Bakwadio Sammy B Kofi Taylor DJ Ziggy B DJ Fiba and a team in yes sorry so from Hitman good morning.